Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 51. Mukama kuhumuriza Sayuni. Mumpurire imwe abari kukuratira okuhikirira imwe abari kusherura Mukama. Murebe orukiro rumwashatwirweho n'ekiina ky'amabare kimwatimbirwemu. Murebe Aburahamu shoimwe na Sara owabaziire ahakuba kuyabiira kiri omwe wenka nkamweta namuha omugisha namukanyisa. Ahabw'okuba Mukama ryahumuriza Sayuni n'emyanya yayo yoona yasigirweho, ihamba ryayo ryarihindura nka Edeni n'ihamba ryayo ry'omushenyi arigire nk'omusiri gwa Mukama, haryabamu okushemererwa n'okunanuka, okusiima n'amaraka g'okweshongora. Imwe bantu banje mwe nimumpurire, niiwe ihanga ryanje we ntega okutu, ahakuba ndyashohoza ekiragiro n'ebyoburyo byanje biryaba omushana gw'okujwera amahanga. Kwihikirira kwanje kuri hiihi n'okujuna kwanje kushohwire. Emikono yanje ryategeka amahanga, ebirwa biryantegereza, kandi omukono gwanje nigwo baryesiga. Mwimusye amaisho ahaiguru, murebe ensi ahansi, ahabw'okuba iguru ryahwaho nk'omwika, n'ensi ryakura nk'ekijwaro, n'abagitwiremu bafe nka mukwikwi, kwonka okujuna kwanje kuryagumaho ebiro byona, n'okwihikirira kwanje tikurihwaho. Mumpurire imwe abari kumanya okwihikirira, abantu ab'ebiragiro byanje biri omu mitima yanyu, mureke kutiina okujuma kw'abantu, kandi mutaahaze emitima ahabw'okukyena kwabo. Ahabw'okuba ebiyenje biryaba rya nk'ekijwaro, nakooye barye nk'ebyoya by'entaama, kwonka okwihikirira kwanje kuryagumaho ebiro byona, n'okujuna kwanje obusinge bwona. Sisimuka, sisimuka, ojware amaani, iwe omukono gwa Mukama. Sisimuka nk'omu biro byira, omu businge obwiraniira. Tiiwe waatemagwire Rahabu, okacumita ekijo kakiri? Tiiwe waayomiza enyanja, amaizi mingi ag'ahagati yayo gakarugaho, okagicwamu omuhanda ngu abacungwirwe barabemu? Kandi abo Mukama yacungwire baryagaruka, baije Sayuni beeshongora, okushemererwa okutahwaho kuri aha maisho gaabo, baryagira okushemererwa n'okunanuka, kandi obusasi n'okusinda biryakwata akakiro. Nyowe ninyo orikubahumuriza. Obiirota iwe orikutiina omuntu orikufa, omwana w'omuntu owahangirwe nk'obunyansi, haza okeebwa Mukama omuhangi waawe, owaabambire iguru akataho emisingi y'ensi, okaguma noorenza izooba nootiinisibwa ekiniga ky'orikuhata, yabamarire kucwekyereza, mbwenu ekiniga kye kirahi? Enkwato yanyagirwe eryarekurwa juba, terifa ekaza omu kiina, n'ebyoburyo byayo tibiribura. Ahabw'okuba ninye Mukama Ruhanga waawe, oyimusya enyanja, ebingonzi byayo bikahorera. Mukama w'amahe niryo izina ryanje. Kandi ntiire ebigambo byanje omu kanwa kawe, naagushereka omu kiicuucu ky'omukono gwanje, naabamba iguru, naataho emisingi y'ensi, naagira Sayuni nti muri abantu banje. Sisimuka, sisimuka, oyemerere, iwe Yerusaalemu, iwe onyweriire omu mukono gwa Mukama ekikopo ky'ekiniga kye, okanywa ekikopo ky'okugwererana, okakyeranguuza. Omu boojo obu yaziire boona tiharimu n'omwe ow'okumwebembera, kandi n'omu buyayoriire boona tiharimu ow'okumukwata omukono. Ebyo byombi bikwihyikireho, noho oraakuyagire, kandi n'okuba amatongo n'okucwekyerera n'enjara na rurara, noho oraakuhumurize. Batabani bawe bagwire enshazi, babyama omu nteeraniro z'enguuto, nk'empara ekwasirwe ekigoye, bajumikirwe ekiniga kya Mukama, okuhana kwa Ruhanga wanyu. Nahabw'ekyo muhurire ebi, imwe abari kubonaabonesibwa, abasinzire konka mutasinzire viinyo. Oku nikwo Mukama Ruhanga wanyu, orikutonganira abantu be, arikugamba naagira ati: Reeba, nyihiire omu ngaro zaawe ekikopo ky'okugwererana, n'orushare rw'ekiniga kyanje, torigaruka kurunywaho. Kureka ndyaruta omu mikono y'abari kukwita kubi, abaakugizire bati: Inama tukwambukireho, niiwe omugongo gwawe okagugira nk'ahansi, nk'enguuto yaabo y'okurabamu.